twongeye kubaha ikaze ku kinyamakuru cyanyu mukunda cyane Amakuru Mashya TV. Tubabwira yuko ubu ngubu noneho intumwa y'Uburayi mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga na politike y'umutekano Joseph Borrell Fontelles yavuze ko ibihano bafatiye Uburusiya birimo gutanga umusaruro kandi bazabikomeza kugeza Uburusiya buhagaritse intambara kuri Ukraine. Ni ibihano avuga ko birimo guhungabanya ubukungu bw'Uburusiya n'ababufasha kandi ngo bizakomeza kwiyongera. Uburayi bunakomeje guha Ukraine intwaro nyinshi kandi zikomeye irimo kwifashisha mu ntambara. Borrell yavuze ko kuva Uburusiya bwatangiza intambara kuri Ukraine muri Gashyantare, Uburusiya bumaze gufatirwa ibihano inshuro 6 byakoze ku bantu hafi 200 n'ibigo 98 byo mu gihugu mu nzego zitandukanye z'ubukungu. Ni ibihano ibihugu bigize EU birimo gufata ku bufatanye n'ihuriro ry'ibihugu bifite ubukungu muri hejuru ari byo G7. Yakomeje ati kugeza mu mpera z'umwaka wa 2022 tuzaba ibikomoka kuri petroli bitumizwa mu Burusiya kugeza ku kigero cya 90% ndetse turimo kugabanya gazi tumizwayo. Ibyo byemezo birimo kuduha ubwigenge ku ngingo yakomeje kutuza amahitamo yacu na politike ku gitutu cya Vladimir Putin. Mu gutangaza ibi ashobora kuba yaratekerezaga ko Uburayi butafata ibihano kubera uburyo bukoresha cyane bijyanye n'ingufu biturukayo. Borrell yavuze ko nubwo Uburusiya bwohereza mu mahanga ibintu byinshi bikenerwa mu nganda z'ahandi, butumiza mu mahanga ibintu byinshi cyane bidakorerwa imbere mu gihugu. Yatanze urugero nko mu ikoranabuhanga rihambaye ko 45 bugendera ku Burayi, 21% kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho 11% ku Bushinwa. Mu bujyanye n'igisirikare, ibi bihano ngo byagabanyije ubushobozi bw'Uburusiya bwo gukora za misile zikomeye nka Iskander cyangwa KH-101. Ibigo byo mu mahanga bikora imodoka nabyo byagiye bivana ibikorwa mu Burusiya. Borrell ati imodoka nke zikorerwa mu Burusiya zizajya zigurishwa zidafite airbag cyangwa se zidashobora gutwarwa mu buryo bwa automatic. Yanavuze ko kugira ngo indege z'Uburusiya zibashe gukomeza gukora bizasaba ko hari izikurwa mu kazi kugira ngo haboneke ibikoresho bisimbura ibyangiritse kubera ko budashobora kubigura ku isoko mpuzamahanga. Imwe mu nzira Uburusiya bushobora kwifashisha mu guhangana n'iki kibazo ni Ubushinwa, ariko ngo biragoye ko bwakwiyemeza gufasha Uburusiya kurenga ibihano bwafatiwe kubera ingaruka nabwo bwahura nazo. Borrell yakomeje ati ibi bihano bikomeye ndetse bikomeza no kwiyongera byaba bizatuma Vladimir Putin ahindura imibare ye, bishobora kudakunda mu gihe cya vuba. Ibikorwa bye ntabwo bigengwa n'imyumvire ishingiye ku bukungu, ariko mu kumuhatira guhitamo gushyira imbere imibereho y'abaturage cyangwa igisirikare, ibihano bizamusigira ubwinyagamburiro buto kandi nabwo buzakomeza kugabanyuka. Amakuru Mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.